MeghalayaPost.news. Myntri kena ke sorkar pdeng badai pek yakatanan Science and Technology Dr. Jitun Rasing mentah kasngi ulalum jingïalang perkikli officer jong kitna sorkar boper Ri-Bhoi district nak mentaban bud dia ni ki kampen roy ke sorkar pdeng bala pentri kam haka district Ri-Bhoi ke badai ke aspirational district haka jela yakani ke jingïalang la penlong ha North East Center Space Application Center NESAC ke badan ha umiam haka banalor tu Myntri la don langru nadu Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner Ri-Bhoi district Ugiri Prasad Superintendent of Police Ri-Bhoi, Ba Jonathan Shela, Additional Deputy Commissioner, Lembat ki Kli Officer na kitnat sorkar boper Ri-Bhoi district. Hakani kicing kendo na kaliang Deputy Commissioner Ri-Bhoi, Dr. Abhishek Saini, ulai kajing persya helor shibun ki kampen roy ki bakilale hakani ke district, kabala kiew shaphrang haboro kiliang deng baki skim ke sorkar pdeng nadu ke koit ke kia kerep karyang hakabala sam ru ki health card syaki nongram ki kampen roy syaki tan nong kendong nadu ki lenti ki sengkien ki umbam umdi kapule puti bat ki wei na kaliang Dr. Jitun Rasing ulapan paru bausukman banyo banya kendu ya ki officer Ri-Bhoi ki balature shitom hakawai ke kenhun ban kentiu ya kini ke district hakaliang karoi ke par bat kenturu ya ki officer bakindang ture shitom na kamtaban pentrikam ya ki skim boper kamtam ban wanra ru ya ki boitrikam ki batumai bakadi ke district kabalatip ru kum ke aspirational district kan ki shaphrang haboro kiliang. This was my issue. This was my constraint which I duly projected to the presentation on 14th of July. तो एक तरह का ये आपके लिए बफर भी रहेगा और आपको ये तो प्रॉब्लम एरिया मॉनिटर कर रही है। प्लस दूसरा ये है कि ये जो आपके इंडस्ट्रीज हैं चली वो तो you have to do because you have to do your ranking in the dashboard, and that is what is being monitored also by the engineer. But nothing prevents you from adding value. आप CSR में कुछ extra चीज MeghalayaPost.news.